گری مسبونا خمگینی ساره خود دامارن مدا درێژ دکە برەیە ڕاکێشانا ژیانێ بمەگەر ماهی هزر دکە و چەلەنگیە ئاخافتنێ بە ئاوازن ئاهینا کو di hundirê xewnê dinêre zengelûrên me bi stranê re dibe ji ber ku bi jiyanê bawere me pêş da dibe ta ku em kûmekin baweriyê di rojbenda tariyê û çîvikvedana hêrsdar da awaz bikin. Girî di me da bi şewqa surûdgotinê rikberiyê dike di giyanin ên pêş hêzin rabûyî ji derveyî ve denga şikeftan berxwe didin. Stranên çiyayî di bîrêkirinê cîhanên me da gurvedan dibin bi berdewambûneke tekez em bizdana kesin revî jiyan nakin. Ên ji rastiyên xwe ve behitîman em bi sertbûna dilgirtinê dêşin dojaha bêdengiyê radestbûna bêhêviyê dema digehe lûtkeya pozbilindiyê. Girî berdana temen ji berelayiya devûlankatiya erzan û kêfa rêwiyan pêşreyên xemgîn paşdarbesta bîra şillibûyî û zehmetiya bîranînên bi şewat. Xemgînî di me da tevnê dudiliyê dilivîne birêya ketina wî di qerebalixin keserê û meraqeke ji jiyankirina bi rengan ra ên di çavên me da tên xwarin û dîmenin toza rengîn hêsrin meyên bazdayî ji çavên me ve dema baran xura dikişîne erdê nîşanên lêpirsînê bi wê re çavên meyên dezgîn diçin. Çavên şiyar ji temara behitîbûna hovê re bûyî tenê fîxana hêviyê dimîne biryara wê ye biryar a wê ye ta ku me bi evînê re bihêle ta demeke nediyar da û di lopên barana sis li ser rûyên me yên zarok dimînin. Xwekirin şûrbeya zivistana sar da em ji qehra koketî gêjbûnekê da şiyar dibin. Tenaziya xwe bi teht û kavilên êşê dikin bi pistepistên dildariya giran. Du mahiyê bi berkeneke xewndar hembêz dikim bê tirs ji tariyê bi gulê evîndar ez bi hevdîtina tekesbûyî yeqînim. Em weke awazekî sar derdikevin ku xwe ji rûknên quncên westiyayî ve veguhêzînin bi kurahiya tariyê derbas dibin. Tenaziya xwe bi pendê wê dikin dilê min bi ser wê dimîne xuradestî viyana qutbûyî dikim pîsbûna bendewariya xwe li ber deriyên baranê da dibînim û li ser rêyên ritman da ji sûsinê kewekî distînim û ji şaxekî kevokekê û ji sozekî dilmayînekê û ji eniya xwe ve bavlîsokên xatirxwastinê tevra dikim birêya paldana xwe li ber melkesê karkirê dibistana me ya seretayî. Ez forekim ji çi surûdê ku min di wê çaxê da ezber nekiribû xatirê xwe ji depreşê û tepeşîrê û tîpa bê û têz nîvê peyvê dixwazim. Na ji sertbûna rawestandinê li ber dergehên zengarî re, na ji tundiya zimangerandinê re û gelek zorawateyê û zimên dibe. Na ji tundiya zimangerandinê re ê gelek zorawateyê û zimên dibe. Vêwî diçim di cîgehên bilindiyê da pênûsa xwe dihêlim xwişhebirdankê ra ditewîne
و مینا سولافک کجه خدور رجی دبم آبریجا کو خاطب لی زنده من کرد مینا او شکفتا کورین خوین دریج و تنگ بر و به دریج کرو بو از خودکم دخلکن خندقاندنا خدا جوی روژا چویی ماتمای من جه خوی گرم دبی بونن جیان دا بهندکم جراموسانن قرچیا خوام مکن وین وسیای آجز نابم دچم بروی تاکو از زرنین زنگلو راوندایی وگرینم دماج کرنا دوی بلور دا و شاهیا پاش و چوی دزویرینم دنیورو دا لبر ماسایا خارو دنم نقشیا روی شیوا دکم گری ناس کرنکا گشتیا جروشکا سرت را بگیان و پیدوین پیوندی بگیان وندای بهناسین جیان دا دوی دا انکیت کرنا خویاتی دراهشتنا پرسا زحمت دا برزه این خوزین سرکفتی و سوزن بومبکری کدی کرو بو جبیرکی کوباش برامان بونه باوره خود هم بیزا هیوی دا دکم مشینه او هیویا کتی دو کوکا دار و گلان دا گیانن ما برانبری بزدان دا خود جویلینن ده دشت فرح دا خوب دکشینن و هیزن رونی آد جوار هل دگرن رادبن توزه جقرقو دیا بیدنگی برباد کن هم خاطر چه به هیوی دخوازن و بگیری سرطبون آدجوار هردکن و هم زوره لحوبیتی دکن کته که بعد جلب و جناقن به هیویه و هم تفروه ندرستبونا دکن و تکس دکن به هیزا کاریبونا خویاتیا آرمان جه درباست که و لسر ازمونا جیانا زحمت بسر دکوه